Haden kecing keran pun kaba syong siat bha utrom mula keli Netanyahu hatu kecing hiar thma jong pia Qatar kilong ki bajom. Haden kecing keran pun kaba jor bha badu mentirang badu kari u Benjamin Netanyahu. Haden kecing hiar thma jong ke Israel ha Qatar kabala penmatla ya ka White House. U Presiden ke US Donald Trump ula bodin ban keli sakawe pat kecing keli hatu kecing hiar thma jong pi kilong ki bajom. Kajubab jong Netanyahu yo Trump kat ba report jong ke Washington Journal da kaba ulaong ngamtip ya kata kaba pi keli. Hadin katto kene kenta ke Hamas kelakam bagi nong syak tombor jong ke Israel kila laj em naki walah nrengut kenong mikmat ki ba kham hapo kila syak peniam. Kane kecing kenthok kala penlong ya ki hak sarkar ha Washington ban lingok ba skosi namar bau Netanyahu syamala ban pentip syo perlok ba jantam jong u syua ban sedang ya kecing hertma ka ba klempar jujia menuru ndrei ula penlong ya kecing hertma ha ka kendau jong ka Qatar komunong penyesuk ba kongsan ha kecing krenesuk balelam da ke US. Uwe uhe sarkar ulaong bau Trump ude unong kersan barat ba jong ke Israel unang kam snguse yo Netanyahu ubaya peteng ban pensyong senduk ya u daki kam basyarkai blasim klam kecing ai jengmut jong ke US kibai tengkho bat ki thong jong Trump hi ha Middle East. Katai kecing ki kabala temu ya kinong alam san perthai barat ba jong ke Hamas ha Doha kala pen ki wen ya ke yung dorbar jong ke White House u Trump ulatip ya katai kecing khenra omna Netanyahu henry lengba kecing wat benya jong sipai ha kapor ba katai kecing thombor kala da panja ha kecing kran phun ka baning kong ka bajor bha u Trump ulat ther ting e ya Netanyahu da ka ba maham ba kecing syak thombor ha uperlok jong ke US kom ke Qatar kham tam ha kapor be kran pensange thma kadai kecing bakla ka bakrau ong ki he ofisar. Netanyahu ula jubam baudon kapor ke balingkot ban sedang ya kecing syak thombor bat losyem ya kabu kecing her thmaling sun jong ke Israel kala penyap ya ndrengut ki he jong ke Hamas ki ba kham hapo ndrelai thu ba kinong alam ba klido jong ka te ka kanhon kilangej ba ki dei ki bla thmu khnang utrom ula penlong ya kecing penkut no ekathma kasa komunong rem bakongsan jong ke polisi bari jongki ha kasamoy ka baar da ka babot ya kecing tek kular ban pensanget ma ban pelaj ikinong syarabor bala penisuk da ke Qatar. Ndrei ulapan kesan ro ya kecing kersan jong u ya kecing ki sipai jong Netanyahu ban penlem ya ke Hamas. Utrom una penlong ya kecing kwa jong u ban penkut no ya kecing kanat ban dawai ke khusnam Nobel kum kecing temu bakongsan jong ke samoy trekam ke baar jong u. Kane tekan penthut syai ya kecing temu jong kecing suk jong Trump laong kamona yu kambian kanong penyat ya ke program jong ke Middle East ha ke Center for Strategic and International Studies ka jika perkhat jong ke Washington da ka banrap bo Trump hi don benta si benta namar ka kom trekam bakla jong u ha ka thain mingi ke ba plilat mi kinong yele kat ba kimon wata pedeng kecing kan at Netanyahu syam lakan randin ha kecing permena video ke bapthei kabala penmi nin ke sngi balai mulai adai ke hok jong ke Israel ban hiar thma ha kano ke jaka bakliano kiri tengen ngaong ya ke Qatar badya barok ki jaj benriu ki bari ya kileno phibe no ya ki lane phira ya ki ha ka an namara da phimle kumta ngin le kumta ulaong nin ke sngi balai ha kecing permena jong u ha ka wei ke video